Bu yer nostalji kafesi. Onu Bayal Bazar'dan ötkünden keyin uzaklaştı жүргенде. Күмүшайыздан алдыңкы кафе. Bu жерде nostalji kafesi жаңы ремонттон чыгып тур. Биринчи көз түшкөн ал меню. Бул меню өтө бир оригинальный чыгып тур. Менюду ачканда тамактар сонун көрүнүштү. Мына салат сүйүүчүлөр. Салаттын түрлөрү бар экен. Мындай etli tamaqlarda suyucular bolsa, bunday dagı var ekan. Ködesi, pizza, bundan çıkarılan bunday kokteyllar, bu jakta mana sushi rolllardan türleri var ekan. Bu jakta burger, bardығы bir жерде. Özünüzde mehman bulup, mehmanlarınızlar bolsa, şu жерге alıp kelsеңиздер, sonun görünüşü жақсы жер ekan. Men özüm kelip gördüm, tunuştayım. Remontdagi sonun, menüdagi sonun, tamaklardagi жақсы ekan. Kafenin lokatsiyasini tushuntirib o'tamiz. Bu yoqda shahardan kelayotganda Bayal bozori, bu yoqda Firdavs kafesi, shu bozordan o'tgandan keyin o'ng joqdagi kafe, nostalji kafesi. Bu yoqqa ketsangiz, shu yoqqa же болсам дальше hoş bir şekilde. Bu жерде Күмүшайыз kafesi var. Күмүшайызга жетпей.